Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo engalesi sikhathi ngibingelele kokunakuphi la ubule khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenza kanje mntana sekhaya awulike ivideo bese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize notification bell ukuze uthola ama notification ke uma kukhona ke ivideo sifakayo sikubhekele ke nje ama transfer umazi ke akhona ke kuyona ke iBetway Premiership sokubhekela lapha ke ukona ke amakhosi iKaizer Chiefs ke udouble vela ukuthiwa ke iKaizer Chiefs elaphana ke interested ekuthenini ke isayine okanye ke ithenge umdlali ke laphana ke ogijima ke kuyona ke laphana ke iCape Town Spurs laphana ke ulungelo Bhengu ke useke wagijima kulona ke iKaizer Chiefs laphana ke kuyona ke iacademy yawo ke laphana ke amakhosi akuzoqala ke ukuthi ke iKaizer Chiefs izithole ke isithenga igraduate yayo laphana ke sibonile ke laphana ke oZitha Kwinika from laphana ke Stellenbosch iKaizer Chiefs bathenga ibasayinisa ekubeni ke lo mdlali ke wakwagijima ekuyona ke laphana ke iacademy yayo iKaizer Chiefs ayibona ke ithenga laphana ke uMduduze Mdantsane naye oyiacademy yayo ke iKaizer Chiefs njengamanje ke udouble vela ukuthiwa ke iKaizer Chiefs ifuna ke laphana ke idefender eligijima ke laphana ke kwiCape Town Spurs laphana ke ulungelo wakaBhengu iyona update engiphethe ke njengamanje like ivideo bese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel mina nawe asihlangabezana kwivideo elandelayo nisale kahle.